kriya hoidot mi ulanaw na Jisu kriminin nan kut kantlay na kay mahi Yangkong Kopi Believers Theological Seminary a lecturer atwan liaw mi Mercy Teldoy kasi tu liaw kan sining a big in kan thantlang pi kang una khe petlai in Bishop Dr. CK No Chhum ni achimle atialmi kalpi kause arakir thanjaw lai ti mi article hi ngai cheu nau si Pathian mi fel asalpa job ni angai mi sutil chowa fanu fapadot vialte le angandam nak tiang asung di liaw a boypa ni akapeki boypa ni alak than boypa min chu thangthat in kause arakti job dalkhat changkul le changthum chu liaw a siang phrang David le kai Bishop Dr. CK No Chhum ni hin chun Jisu chon piak nak Johan thongtha dalsha changsha churchan in boypani akan pek Satan ni akan firpiak akan tha piak akan sho piak akan khang piak asina in akan pek thante kaulai boypamin chu thangthat in kause tia kan tive David le aral kapna chu ral ashan nak an khwa ziklak a an rakir asina in an khwa ziklak chu amalak ralni an rakshan I mai in an khang di khuchung thilvelte an fir an bau I an lak di an nupi le an fale velte zong sal a an tlaina I kholeng a an shoi di na khuchung a minung mu ding pakhat man an umti lo David le aral kapna ni thil sining an mu tik a an ozong chhuak khawlo tiang in an tap chuchap bai a aral kapna ni an nupi le an fale cheu ruang a an lung afak tuk I David nang ma ruang a asi ti in lung in che an tip chap bai phone Semen selo David chu boypa apathian a ashim but David strengthened himself in the Lord his God 1 Samuel chapter 30 verse 6b David ni atlang boy abithar sin a tlang boy angkifual ephot rakape tia ahal ai shuk nu a boypa kan khwa mai in an kan khang piak di I kan nupi le kan fale sal a ashwe tu na hi kadoi na lai mo kaphan khau na nga mo katai khau na lai mo tia tha acham boypa ni doi kau na na phak shim na lai I na tai in na nupi le na fale vialte na chan kho shim kau na lai tia le chuti chun adoi na I amalak ral kap na chu kalau in azam khomi zalida ti lo chu atha di na I alo tlaw mi zaiman umlote in David ni achu than di na amu than di hallelujah boypa na fale ni kan sung mi velte kan thantlang khopi kan inle kan lo kan chole kan wa kan dot mi no saltha pasaltha na le kan Baptist Church pi kan AG Church kan Presbyterian Church kan COTR Church kan St. Nicholas Catholic Church kan UPC Church kan Methodist Church kan Holiness Church kan Johnson Memorial Baptist Church kan Centenary Baptist Church kan Seventh Day Church kan Mara Evangelical Church kan Gospel Baptist Church le atu kan Believers Church pi he chun kan biak in thaini dazin khatbak an kan khang piak chang anung mi pathian sin a lomnak rai kan thoi to nak kan du mi hal in kha kan chamnak an kan khang piak di chang angon in kan ngong chang I kan o achhuak khauti lo ata ok lai kan thei ti lo boypa na faleni kan sung mi velte hi zeitik a khinda taina khe na kan pek than velai kan ingha hlang tuk chang hi Satan ni asho akhang akan firpiak asina in boypa ni Nehemiah mang in aram I akan pek than vete kaulai tia ro chan na ke Jisu min in kha kan cham nizan kan biak in pi akang ti thong thantlang kan senior pastor district chairman Reverend Thangvung thong ka hai than teka bishop kan biak in pi chu akang ve changko asina in member na kan dam hi abi pi chamko boypa ni kan ban tha athon tar lai I atha tak mi akan pek than te ko lai nangai mo faktuk in rakchial ha se ti in avun kale
zaidang chimding ka ngai ti lo amen kanha atla chuti chun sasham ko se ta hana apem changmi phk tai ngai tu phai pha khulun vc khan hai ni hla aphwa I even sang big ni asak mi hla a khan kalpi ko se arakir than zaw lai ati bang in rakir than zaw tham se ti in khacham na khe bishop dr ck no chhum